Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана мал чарба көрөрмандары, YouTube көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 6 июль 2025 Токмок Чүй облусу. Токмок шаарына келдик, достор. Мал базардан малдардын бааларын билип беребиз сиздерге. Тырс лайктардан уруп туруңуз. Достор, анда кеттик. Токмок мал базарды көпчүлүк бир туугандар тартпайсыңбы деп сурашты. Чынындачы. Каадаланмай тартпайсыңбы дегендер да болду. Тууган, ассаламу алейкум. Канча болду жылкы? 140 эркекпи? Эркек айгыры. Мыкты болупту, буйрусун. Мына 140 миң. Бээ да бар экен, о бээни сурабай калдык. 140 миң деди жылкы. Жылкы базарга да өтөбүз, туугандар. Токмок негизи кичине берекелүү базар, арзаныраак. Анда кеттик, уй базардан баштайбыз. Мына достор, туугандар ушул жерде тизип коюптур. Бир чекеден көргөзүп берели. Байке, ассаламу алейкум. Булар сизге карайбы? Сатылганбы? Билбейсиз, ээси жок. Мына байкем кармап турат, ошону көрөлүчү. Байке, кандайсыз? Канча экен уйдун баасы? 85 музоосу менен, Мына эркек экен музоосу. 85 дейт. Жакшы экен. 130 доллар. Ошентип десеңиз, туурасын айтыңыз. Канчанчы туут бул? Биринчи туут 130 миң экен. Биринчи туут 130 миң. Жок, киши тартылбайт, мал тартылат, мал базарда. Мына желиндери. Номер алтырып койсоңуз болот, байке. Жок, жакшы. Рахмат. 130 экен. Байке тамашалап койду. Ана навескасына кирип көргөзөлү эми донда. Канчадан, ассаламу алейкум? 95. Биринчи туутпу? Биринчи туут музоосу ургачыбы? 95. Бул уюңузчу? 100 сурап. Жакшы. Кеттик. Мына уй. Ассаламу алейкум. Канча экен? Красный степной уйлар го булар, Мына жел. Эси жокпу? Эси жокпу? Бул канча? 135. Сизби? 135 кило. 16-17 литр сүтү менен. Парода кандай? Парода билбейм, Российский, красный степной экен, ошо көрүнүп турат. 130га бересизби? 130га берем дейт, мына жел. Süt çıkabı hazır? Süt çıkabı hazır? Kaça beret? 14, 15, 16 litre geçeyim beret iken. Biri öyle mi? Eki oldu. Bana kargıl. Kaça iken? Ekinci tut. Bağısı? Bağısı kaça? 125. 125 değil. Hazır sağ mı bul bayke? 13-14 litre sütü var iken. Telefon nomer kaldırıp koysanız bolar. Telefon nomer. Aytasız mı? Oşo balam ketip buluyorduk. Meyliniz. Hazır gelin. Maqul. Balam ketip kaldı dedik. Nomerini sırap vereyim dedim hele. Anda getdik turanda biz жаңа girdik. Ana. Oğlan görüyoruz oğlan. Assalamu aleykum. Kança eken bu uy? Muz olsun. 130 surap atasız. Kançançı muz olsun bayke? Birinci de tuğut Mana. Dostlar. 130. 5 litre süt veret. Muzona sırt kara. Muzona sırt kara 5 litre. Sutkasına 10 litre. Mana ertemenen 5 litre, geçtiğinde 5 litre. Telefon kaldırabız mı? Yok, жақсы, rahmat. O da step kızıl eken. Krasny step noy. Eko var eken de. Kança eken bu? 110. 110. Sağın mı? Sağın. Kança? 30 litre veret, 30 litre. Koy, anday debe. 30 litre veret. Jentür. Qanday bul Tokmoktun jigitleri? Tokmoktun jigitleri tur aytışı ele. Kança litre veret oşan aytıp koy? 15-16. Ekinci tuut mına. 15-16. 110 ming so'm. 105 ga beremiz da. 105 ga beresiz. Bazar berdi? Bazar berip atar. Qancha? Erteң менен 100 bergen, andan beri жарым сааттан beri тынч. Tinch. 100 mingga bermedingiz. Bergen эмесмин. Sodаңызды берсин анда. Кеттик турганда. Жигиттер тамашалашып коет. Келечи. Мына желинде музолу. Канча экен музолу? Ассаламу алейкум. 145. Канчанчы туут? Экинчи туут. Erkek ekeni? Erkek muzolsu. 145 ming deyт. Mına желиндерин көрүңүздөр. Жақсы. Сода болду? Канчага бербедиң? 130 ga berdim. 130 миңгеби? Канча? 135 ке болсо берет экенсиң да? Беремен. Буйруса. Телефон калтырадыңбы? Кана калтырып койсоң болот. Балким алам дегендер болуп калса. 8 90 90 30. 0508 90 90 30. Эркек музоосу менен 135 ке берет экен.
çalsanızlar болады. Assalamualaikum. Uy sizge qarabay. Kimniki ekan? Qana göreliç. Muzosu mıқты ekan, görünüp turadi. Mana ikkinchi, birinchi tut. Esi yo'q ekan, ketdik. Bayka qandaysiz? Qancha? Bahası. Ya. 165 muzosu menen be. Qana muzos? Arka şunuqu. Yo'q, o'ta jo'on uy ekan, eje. Birinchilar Birinchini tut ekan. Qancha litr sütü var? 18. 18 litr sütü var. Tuğanlar öte jo'on uy ekan. Bu muzosu bu uyduq ekan. Qarangizlar. Eje, telefon nomer qoldirib qo'ymaysizmi? Onlayn balkim alam deganlar bo'lsa yaxshi ekan uyingiz. Onlayn sotasiz. Aytasizmi? Nomer 0703 84 84 98 58. 98 58 deydi. Mana muzosu urg'achi ekan. Birinchilar tut ekan mana. Cho'ng uy ekan biroqchi. Mana jelinlarini ko'ringizlar. Artmanda. Qayoqning uyi bu? Qant deydi. Mana Sig'atar rayoni Qant shahrida. Mana kelishgan uy ekan biroq. Alsаңыздар болады, çalıp nomerini alıp berdik dostlar. Tuğanda. Yaxşı uylar görünmeye atat. Nima var ekan? Qancha ekan bu? 110? 110 ekan, muzosu meni. Mana 110 ming so'm. So'rab atat. Navesning ostindamiz dostlar. Qana bu yerda erkek tarafı menen uy var ekan. Klientler qarab atat. Qancha ekan bayka bas? 150. Erkek muzosu menen ekan, 150. Mana. Tuğanlar, toqmoq. Like'lardan baz görüngüzler, toqmoq mal bazarında. Bu uy qancha ekan? Muzosu menen. Bası. 110 biroq söylesek bo'ladi. Söyleshsa bo'ladi. Biroq 110 so'rab atasa, qanchanchi muzosu bayka? 4-chi. 4-chi muzosu. Muzosu erkek. Erkek. Ha, qancha litr sütü var? 6-7 litr sütü var ekan mana. Jergilikli uylar. Qaranglar. Telefon qoldirabizmi? Telefon. Ayt. 0500 94 35 45. 94 34 45. Yaxshi. Bayka qandaysiz? Qancha ekan bu to'qol? Muzosu meni qancha so'rayapti? 140 so'rayapti. Erkek muzosu meni mana jelinlari. Qancha litr sütü var? Sutkasına 16-17 euro. Sutkasına 16-17 litr süt beradi ekan. Tuğanda 3 beş gün tut. oldu. 5 gün ile bo'ldi. Erkek muzosu ya? Erkek. Muzosu erkek manaki. Tuğanlar görünüzler. Nomer qoldirib qo'yamiz. Nomer 0702 0702 52 0635. 0635. Qayoqdan uyu? Progress. Ya. Progress. Progress. To'qmoqdan ekan, he? Rahmat aka. Savdangizni bersin. Mana muzoni ortidan ko'rsatib qo'ying. Erkek muzosu 3-tut ekan uy. 16-17 litre süt. 16-17 litr sütü var. 4 öteng işteymi? 4 öteng rabolchi ekan mana. Aykemen chalaversanglar bo'ladi. Alam degan bir tuğanlar bolsa. Albatta. Bu yoqda ikki uy bor ekan, eshik. Bo'shab aytadi, telefon ishlashyapti. Qana? Mana uylar bor ekan. Arqan o'xshab ko'rinib turadi. Cho'q. Qancha ekan uylarning bahsi? Yigitlar, bahsi qanchadan uylaymiz? 170. 170. Soyğonga o. Turasını aytыңыз, тура. 170 deb gül atpaysızlar mı? Qana? Tuğanlar. Ece qandaysiz? Qancha ekan Ece? Ece bahsi 120 deydi mana. 120 deydi dostlar. Bugun to'qmoqning yigitlarim ne bo'lgan? Yaxshi uy ekan biroq. A bu o'zi qancha? 150. Boz bu. 150. Sağ ne? Sağ mı? 150 gerek. Tuğanlar. Qarangizlar. Bu uyda yaxshi uy ekan. Bu uy qancha? Bahsi. Muzosi menenmi? Muzosi menen 170 so'rayapti. Cho'ng uy ekan biroq. Mana jelinlari. Hoppa. Bu nima ekan? Qo'r so'radi. 4 o'tang ishtaymi? Qancha litr beradi? 17-18 litr süt beradi ekan mana o'sha uy. Mana qarangizlar. Qanchanchi muzosi? 3-chi muzosi ekan, biroq bunda cho'ng uy ekan. Telefon qoldirasizmi? 0707 15. Qancha? 15. 15 16 27 muzosi urg'achi u. Muzosi urg'achi mana. Mana shunday uy. Do'stlar, ko'ringizlar. Chalsangizlar bo'ladi mana. Jelinlarni ortidan ko'rsataman.
Qancha ekan uy? To'qol uy. Bag'asi. Muzosi bilan be? Muzosi urg'ach ekan, 250 ming so'm so'rayapsiz. Qanchachi muzosi? Yo'q. Qanchachi muzosi? Birinchi tut, Birinchi tut ekan. Mana. Qancha litr suti bor? Yo'q. Qancha litr suti bor? 10-12 litr suti bor ekan, Do'stlar, tug'anlar. Mana bu sotildi o'xshaydi. Sotildi u, aka. Qanchaga ketdi? Aytib qo'ysizmi? 100. 100 deydi. Men bilmayman. Algan adam aytgan yo'q. Satgan adam 100 dedi. Mana cho'ng uy ekan. Mana cho'ng uy ekan. Assalomu alaykum. Qancha ekan uy? 190. Mana. Uyning uyi shu yerda ekan qo'y. Va qanday paroda bu? Voy, voy, tug'an. Aytchi bir parodasini. Parodasini aytib qo'ychi. Mana. Tug'anda cho'ng uy ekanda, ko'ringizlar. Mana. 190 dedingmi? 190. Mana tug'anlar, ekranga boqib aytadi. Qanday paroda aka bu? Bilmaysiz, qancha litr suti bor? 25 litr suti bor. Telefon qaltiramizmi? Onlayn. Bundaylar satasiz. Mana, jelinda 4 oy teng ishlaymi? 4 oy teng ishlaydi ekan. Yaxshi. Ma'qul, tug'anlar ketdiganda oldini qarab. Yaxshi uylar. Qarab ekan. Muz olsun, o'ta cho'ng ya. Ko'ringchi. Aka, assalomu alaykum. Voy, muzoli uy bu. Muzosi cho'ng'ayib qolibdi-a? Buqa ekan. Qancha so'rayapsiz endi balaga? 150. Mana 150. Buni o'zingizlar 80-90 deyib qo'yish kerak bozorda, ya. 45 ga berasiz. Qanchaga? 145 ga berasiz. 145 ga berasiz. 145 ga buni beraman. Seni 143 ko'ring. Ha, buni 143. Bunda muzoli ekan, bunday qilasiz aka. Qanchachi muzosi shu? Bu uyni Sotib olmayman, qolib ha, olmaydi. Ova, to'ra sotib olibdir, ekan, mana. Biroq muzo yaxshi ekan, Bu hozir yemaydi dag'ili. Dag'ili yemaydi ekan, do'stlar, tug'anlar mana. Hozir aka nomeringizni qoldirib qo'yamiz, balki malam deganlar bo'lsa, bu 145 ga berasiz-da. 145 ga. Nomerni aytsangizlar bo'ladi. Qana bu 0703. 77 77 88 75. 88 75 deydi. Buni erkek torpog'i bilan ekan-da, buldag'i. Buni qanchaga beraman dedi? Aka? 145 ga beradi ekan. Mana torpoq. Dag'i tushib berasiz. Chalaveringizlar tug'anlar. Qaysi rayonda olasiz bozordan keyin? To'qmoqdala olasizmi? To'qmoqdala olasiz ekan. Biroq mana muzolari miqti ekan. Shunday qilib rahmat. Emizib sotsa yaxshi-da tug'anlar. Mana uylar. Ne oladi? Ha? Siz shu atar. Hush. Qanchalar? Hozir men bitirib qo'ying. Baram. Aka. Bu quturayotgan uylarning bahasi qanchadan? Quturayotgan uylarning bahasi. Ya, qancha ekan buning bahasi? 155. 155 muzosi bilan ekan. Quturayotadi. Mana, yaxshi uy ekan. Qancha litr suti bor ekan? Bilmayman. 55. Sotib oldingiz, Savdangizni bersin. Foydasini bersa beradi ekan-da. Qana, bu yoqda uylar bor ekan. Galsin dedingmi? Ya. Qana qancha vash bor senda? Bu eko, bu bo'z bu. Ekoten bosma, bir ayın içinde toy. Ekoten bir ayın içinde tuyt. Qanchanchisini tuyt bu? Bu ikincisini toy, bu birincisini toy. Bu birinchisini tuyt ekan buna. Yosh ekan-da. Qancha ay bo'z? Jelin salıvat уже bir ayın içinde. Mana, bir ayın içinde tuyt, jelin salyaptır. Ko'ringizlar, qanday paroda bo'laymi? Galıştın paroda. Galishtin parodasi. Mana do'stlar, bu ertaroq tuyt o'xshaydi biraz. Bu da öyle kişine. Bu ikinchi tuyt ekanda bu. Mana, bahasichi, bahasini aytaymi? Bahası 165'ten mi odan? 165'ten. Mana. Ekoten'de bir dey var. 165 mingdan eki o'tang birdey bor ekan, gemi bo'ladi ekan. Nomerini qoldirib qo'y. 500 0500 18 18 07 07 18 nomerlarga qayrilsangizlar bo'ladi. Qaysi rayonda olasiz? Uşaklılar. Uşaqtili salib jo'rasizmi, Jet oblastdan chalib qolsa? Aa saltıyor. Dastavka qilib, suylashib. Aa gemi Bo'ldi, var. ma'qul endi. Mana tug'anlar, uqdingizlar, o'sha bilan videoni oyoqlaymiz. Mal sağın uylardı, muzolu uylardı ko'rgazib berdik. Ya'ni jash muzollardan boshlab cho'ng-cho'ng buqalar turpoqlarga cheyin, urg'och xunajinlarga cheyin tartib ko'rgazamiz. Biz bilan bo'lib bayklarda ayvay bozib yotgan bir tug'anlarga razılıklarni bildiramiz.